Swastiastu, Kejunduk Bali Sarang Titik Klusa Bali, para pemirsa, para semeton Klusa Bali, ring dijo jema genah dumugi kena rahayu rahajeng kepatihang titiang ring rahina mangkin ri tempangan rerainan jagat purnama kerasa. Rahina mangkin titiang jagi pacang ningayang hindih pemargi biodalan ring pura penataran lan pura lurin akase desa adat lusa sane jagi memargi rahina mangkin rahina waraspati paing ukut-ukut pinanggal 17 sasih Maret warsa 2022 male jepos jagi pacang memargi tur kapuput ring ide Ratu Prande ring griya Gadungan Desa Presele, Kecamatan Bayangan, Kabupaten Gianyar. Inggih sadurung biodalan menawi sampun para semeton uning kerienan nantuk pemargi melasti tur nuri Betara sate sampun kemargiang rahina dipi Buddha Umanis Dukut pinanggal 16 sasih Maret warsa 2022 memargi ring genah pesiraman ide ring pura taman ring wawidangan desa adat lusa. Biodalan ring pura nataran lan pura lurin akase desa adat lusa memargi tigang rahina ngawit waraspati paing dukut pinanggal 17 sasih Maret warsa 2022 tur ide jagi pacang mesinap ring rahina redite kliwon watu gunung pinanggal 12 sasih Maret warsa 2022 tur pemargi puniki pastika sampun dumugi ide sangang dewasa ide Batara Batari sana melinggih ring pura penataran lan pura luren kase mapica warunugraha majang ring panyak lan jagat mangda setata rahayu rahajeng sapunika presida tidang nguningayang ide pemargi biodalan ring pura penataran lan pura luren kase dumugi memargi labda karya tur ide mapaica kerahajangan tun kesukertan majang panyak lan jagat. Inggih tan ladi tidak matur semua para pesemeton pemirsa Klusa Bali sane suksemang titiang dumugi kena rahayu rahajang ring rahana mangkin nemonen rahina rerainan jagat purnama kerasa. Inggih sapunika presida titiang ningaya suksema banget silap tidak untuk Brahma Santi. Mangke tekanan itu, Wanda Bakti Praman, terus ke ujung.